салому алайкум бародарои азиз, апаву хоҳаро, акаву дударо, падару модаро. хуш омадем ба канали Бобоҷон медиа. чӣ хеле ки дидестен, ана бародаро, ана бигем камтар дар фикр мондагим, намедонем чӣ хеле кинем. ана фақат ба кӯмаки шумо ниёз дорам ки кӯмаки шумо фақат лайк мондана, шитоби лайк монем ки ами видео паҳн шава. ана баъд ами видеора паделит кардантон ки шитоби агар ягон рафиқтон, ягон шиностон, ягон хештон агар ки дар Туркия қарор дорад, бародаро хоҳиш мекунам ами видеои мара бигирен ватсапши дар равон кунен. шояд ки ин ами тез сабаб мешавад ами проблема ҳал мешава. ана рости гап дин ая гапа мода занг зад айнояи ҳамадонӣ ая ҳамшарӣ бидай, ака фарқ надора барои ма айнояи ҳамадонӣ ай мисол ай ҳар куҷои Тоҷикистон набоша, барои мара ҳамватан ай, барои мара ҳаммиллат ай. ака имена гуфта ҳамшария ба ин хотир нема чӣ хел дидаен, гарчанд дар Россия ҳам набошам, мисол одамое ки занг мезананд барое ки Россия дар ҷои кор биёванд, любой проблемара чӣ мекунем, проблема нест ай мақсад. ай мо як эълон кардан ай шумо фақат дастгирӣ. хоб бародарҷоно, видео дарози бад нашава, хоҳиш мекунам амо апашка занг зад гиҷое дар кор мекардай ки ана сабаби ки бигем аму ҷои коршун банкрот шидай, точкара маҳкам кардестан. и апара ами 3-4 нафар туркменистониҳо ҷойгиё будаянд, ӯ туркменистониҳо духтаро ҷои кор ёфтаянд, ами апа байни рада мондай, ягон шинос надора. хосай барои Аллоҳ, кадоме ки дар Туркия нестен, ҷои кор ёфта наметонен, ади ақал ягон шиностон дар Туркия боша, амира паделит кунен ки амво бинан, шояд ки амво ҷои корш биёванд. ана хоб ғайри апа бо як чанд рӯз пеш як бародари дига занг зад, кадом машине ки фребш кадай, бародар дар душанбе, худаш ай душанбе, дар ҳамн душанбе ана ами чи аст ку электромобил қати такси мезадай, аму як пассажираш қат чӣ хел шинос меша, ами хел мега очай ма аму ҷай. хулоса ки ана мега хай кучиш ки ма амрам аму ҷа кор кунам, мақсади уҷа оила киши зурай. бечора меоя ки дар кидат меғалтаву очаш иҷа намедунам шӯи турк дошта чӣ хеле ки меоя аму пеш аму занаки тоҷик меоя, аму занаки тоҷик фребш мекуна. хулоса ки амин якни думо кор мекуна, $100 мета фребш мекунанд. оз бошад дар як автоби қироғ деҳқонӣ мекунанд, дар намедунам кадом ай хотирам биромад кадом шаҳрда қарор дора, бигем аму қишлоқ дай карочи ана чӣ мекашанд, оби қатрагӣ ай ку турбои хеш лангои дароз оби қатрагӣ метен. ана хулоса ки амтарӣ мекашанд трактор қати автоби гармай маоши алолаш наметан, ами азербойҷонӣ қатиян. хулосаи гап ами кӯтоҳи гап ами бародаро ки ана кадомит ки апаҳое ки боша дар Туркия мара, баъзе апаҳо ай Туркия тамошо мекунанд, хоҳиш мекунам апаҷоно амиам бигем тоҷики хидмонай дар ними раҳ мондагӣ ай. ана ма рости гап ҳоли видео карданӣ ам набудем, не ки маҷбур шудем ами апара видео кунем қати ами бародар соҳиби ҷои кор шава. ана и апашка қарор дорад дар Истанбул, территория Еникапи амун тарафо дар агар хато накунам. хулоса ки и апа дар Истанбул ай, ана ӯ бародар дар Истанбул хела дур ай. агар ягон бародарое боша дар Истанбул ҷои корш биёванд, я илоҷиш мекунем меоя ба аму Истанбула. ана баъд бугум ки рақамошона монда наметонам, на аю апара на ая акара монда наметонам. бародаро кадомит ки ҷиддӣ мисол ҳастен, ҷои кори аниқ дорен, хосай барои Аллоҳ мехоҳем соҳиби ҷои кор кунем, ё и апара ё ки акара, ана ватсапи ма, ина рақамҳои ватсапи ма метонем бинависонен. ма группа мекунам, группавой мекунам, 3 нафара гап мезанем. агар апада ҷои кор ёфта бошӣ, апара хуш мекунем, 3 нафара гап мезанем. агар и акада кадомит ёфта бошем, менависонем ки барои акара ҷои кор аст Истанбулда, имена дар ами Туркия, ами Истанбул фарқ надора, берун ай Истанбул дига шаҳрҳо ҳам боша, ҳар ҷояш набоша, ами Туркия бошада, барое ки ана ӯ ай Туркия берун бирома наметавонад, ами Туркияда боша. хоб бародаро, хулоса ки кадомит ки чӣ метонем ба лайк, кадомит ки метонен комментария бинависонен, ягон гапҳои хуб бинависонен ки ам видео паҳн шава, ягон бародарое ки дар Туркия ҳам бибинанд, ё бародарое ки дар
بگیم اپاشگاهی که در ترکیه ببینن اما اپارات صاحب جای کار کنن انشالله که مدام ثواب میشه خیلی هم کودک داره به یک روزی امید است که چی یکی یا که واپای فرق نداره به یک روزی امید اومده که یگان سم کار کنم زندگی ما پیش برم انشالله که ثوابی بهترین میشه ولی شاید بعضی طولی می نویسن کامنت اوج شاید که نویسن که تا خودت ایده 2020 هم ترکیه میره میوی خود جای کارش نمیوی خب شما میدونید برادرها که انا اولش که جایی در که من کار میکنم اگر خطا نکنم شاید 300 تا ترک زیاده همکارم یک تاجیک ما مثال بیان شده انا خونه که من زندگی میکنم شاید بعضی میدونید خونه زمینی ای حولیگی ای خیلی ما سکسی دنیو زمینی در زندگی میکنم برادرها انا نشاط کار در محمد یگان وعده داده نمیتونم با او خاطری که من نمیگم اینجا جای کار نیست غیر امی کارخانه ما اینجا با به حد زیاده فابریکایی که بعضش نوی نمی یک مشت شدن شب بعضش که هست که چند سال شد بگیم 1000 تا زیاد فابریکه است زوادای کلان اکثریت یا میگه یکمش زبانه بدونه دیمش اوجتاش 100% توغری باشه اکمه راستی پلی 5 سال شد میرم یا مثال میشناسمشون انا راست شب گم را به وجود قبول میکنن 100% به وجود مرا قبول میکنن برای که مرا میشناسن میدونن انا خلاصه گپ که ایامی سبب نمیتونم که وعده بتم خیلی در استانبول به از زیاده کارگرم ما استانبول تقریبا 120 کیلومتر دورم برادرو انا استانبول در ما گشتگی میدونم که اونجا در جای کاری که تکستیلو هست چی است که نه وجود میپرسن از زبان دانستن مهمه لیش بی کار که میگه شید لبنی همی کار که انا خلاصه گه برادرو که خواهش میکنم باید برگه خواهش میکنم کدامید که اپا و اکا و کدامید که جای کار میدونن التماس همی اپا جان در کوچه موندگی یا نه اکا جان در کوچه موندگی خواسته برای الله همی در جای کار پیدا شود به این وقتا نمیدونم چی به خیلی لایک به حدی بد کم مونده سن برادرها خیلی هم مجبوری هم است پروست لایک شما همی ای که اون نه یگان مرا بای میکنه برادرها نه یگان چیگه پروست همی لایک تا سبب میشوه برادر که ویدیو ما پهن میشوه یا این ویدیو خیریوی که همی مستفیدی که ای چی ای که همی تقوی مومین آباد بود همیا انا وقتی من میپرتم اون لایک یگان درآمد ما در نمیاره من رکلام زدستم که بگم رکلامش ما در مثال پریبل میاره ما در یگان فایده نداره به خدا قسم این بلاگری که ما کردستن یگان درآمد نداره پروسه خواسته برای الله ویدیو میکنم میگم برادرای خونه فروشه نه برادر فروختنی خونه شه برادرای نمی در کوچه بیکار موندگی نمیره کار بیاوین یا میگم برادرای نمی نون خوردن ندارن نمیره کمکش کنید این همی کار یگان درآمد نداره به خدا قسم موزی اکشار نباید قسم بخریم خلاصه گپ همین برادرها باور میکردید باور نمیکردید الله مرا نگه داره خب خداوند نگهبانتون باشه فکر میکنم ویدیو در روز بعد شد کدامید که میتونین با لایک دستگیری که کدامید که میتونین با کامنتاری بکار باشید 4-5 تا کامنتاری بنویسون یا کامنتاریایی که امیجا کدامی نویسوندگی امور یا تای لایک میمونی امی هم پهن میکنه ویدیو را خب خلاصه این هم تری برادرها این همی اپا جان و اکا جان خواسته برای الله یک جای کار بیاویم انا بدروی کار کننی صاحبی انولانون شوه فقط دستگیری شما چیه که یگان شناساتون در ترکیه باشه اما در پدلیت سم میکنین انا یا اینکه لایک میمونه یا کامنت میکنین این دستگیری شما برادرم خب خداوند نگهبانتون باشه این واتساپ من نمره نه او یکره نه یپره مونده نمیتونم بخشش برادرو برای که بعضش هسته بعد اپره غمته یا یکره هرچی میگه این کدام میتونین واتساپ ما میتونین بنویسونین جای کار عمیق داشته باشین بعد ما گروپ هم میکنم پیوست میکنم چی و اپای یا یکی گروپ هم میکنم انشاءالله جای کار هم میگین خیلی چند ساعتی کاری همش هم میگین اگر ما دنی کنیت شوه که مثال جای کار ما دنی آدم در کار شوه ایمی اگونش نمیره یا ویدیو میکنم میگم برادرو سروچ نکارگر در کارای دوه اینا بگیریم بلیتونا بزنیم بیین با ویزا کنیشون دنی کمکشون میکنم نکی در مومنت آدم نگرفته هستم خب برادرو خداوند نگهبانتون باشه
кадомед ки ба лайк дастгирӣ мекунед, чӣ гапҳои хуб менависонед, алло ҳаматан нигабон боша. ман хирсандам ки ба ин вақтҳо ягон тип бигем ягон гапи лишни нав блогерия сар карданда баъзе одамое буданд ки гапҳои қабил менависонданд барое ки хушуна медонистанд. баъд ки аллакай шинохтан видеоно тамошо кан ози алҳамдулилло ягон кас гапи бад намега. ҳамиш нима дар як чия. алло ҳаматан нигабон боша бародаро. ҳазор раҳмат барои гапҳои хубе ки нависондестен. алло ҳамата умри дарозта. худованд нигабонтон бародаро.